Media fear amankwa tamaklu na omahene kwabna sante ewa ha ma mecha diamond so agene dwadada ntino de edu so no de bonkrata no se de tie na online stories nso tie no ye de etwa so adofo memo akwaba bibia boko de nyame ase no but no na floor manager na hunde ye ka say what sorry you know some of these things you can't must say pekasa and no beba ade be anyway mama nchao we say Adam kasi bibinti ne ka wonti ase so wonti menti ase ade hia kase ne paasa ade paachi nti yen koma na yen kura ye bo no senya asem na opa de ye ka wa na ese oti di wa wo yire waso se obetime bie waso mu ate de ye ka wonti ne ntechina wote kura ase kire no so wonti ase nya bibia na ni pese oti ase wa yire ho nya bibia o eni o mani bo abati ase akoduru baabi ebi wo ho wa ye ho hwea enye yi na no da afia to me nkra na afi nkra na chi no menim koduru baabi de si eche ni menim ti wo so ntimi hu we no sanete enti ni o mani bo ho a oti ase koduru baabi a jai se de enti a cameraman yo so chere me na me so chere no enye wo na ese oti ase de onima se ba ko so chere ba ko asa de ba ko ya na junior awia na enwumere de e wa se mbe o di ara so betima prescribe bi a dietitian bi ama no eno kra yo no anasem sam pedu so fu di birthday social media atwa fa ba bia o chenche nyin ntade o ti ase a e o nti ase wa wasem enti mesremu obi a o sha no pa de se o hu de se o ti ase eno na ba wo ho de se o hu de se o ti ase enti ma o da o stretch mu bebira na o mu ati se ta masa enti nyoma ese o ti ase na o hu no na everyday uhu na ote de ni kwa se ote no utwitwa wo se menu we nyina akora onte ote nso a onte ase otia onte ase no problem about that and the Kenya president ye be launch ne mo so amafa ehi queen yi hu a mo so ma no pe mugususu madara ma mesremu we the people's cry England honey dey free ba na dey do there esu agana fosu no say omu chance omu freeland na say colonization be fa kakre esu o na omu mbe comedy so why comedy papa tin nyina mu onyame de dafo Friday ache and the most important thing the queen cry radio to South India with all akande wo hunyina no so nyame de onkwa fam a enye adwuma ketwa timesramo de bia da sorry se na kase onyame aseda e bebre onyame aseda dooso yen kai nyame wa na montu biem ye kasai ene ye sidi ni pedin kita ho it's very important enti ye kan anya se ye kan sa akeke onu se wa sorry nko ade o de aseda be ma twede ampo nyankopon na afi sister no so free me krum no o kasa papa chaka onu mi ya na meba no so no ntiri ma bebre ase nkasa na o kasa sa keke na e betima frank ejina se so kasa bebre da fa service ba uwi a me ma onchire mu ufra hafu nti me nya da ja chechiro mu kama afira ma member fia man kwata makruso enchia ekwa efa so ayechia nisi esi gina chia ni ye chia ni nyina won tiase ni giremu titiu ni se oye ba na wo chia bema titiu se oye ba na wo chia bema tibidi wesia na ma chia opi ebere se me magi bra kiremu kwa efa so chia nchia bia ni mu nkiremu ne kwa efa so gina ho chia nipa wo chia no kwa obefa so abaye no onko na na ni mu nchia sa keke abadu mi de wasipi di ba mi muachi atoye already ja na odi abadu achi a ene mo betima mo aye ne de waka no tete wan so ne wa ho so anhye wa ho so a obe mo anu wa jinse no ne ba yi basa na wa waka bibia boko de ade achi ese ara eni je sunku ne je mu so ebia na wonti ase timisre wa keka ho emehefie a ofiri mu enka se de bi pa bia ntimi firo ba nti obe boto sa oboto a
botu ye honhom no ebeka ho saa ba wo pagya ho saa tete nkyire ya eno ankasa de obekọ saa ne te ye kasa obi aso ya oti nkomi watena mpa no so ye calculations saa ma so obesori cry the problem untimi sisa we ade utu anamon na odi nyina ma nyame na odi na mutu aka ho nya nko afie na ahokere wo mistake awo ye no obi kana sema kire wa ka kwa na wo sha atare fufuo de bia da e de nante akwa aba se nya nko ana uni cash obotumu nya nko ana odan cash a ye tu anope ya anopatututu obi kwa de feru ana ba to the say wa ba ba ye nyoma bebre woni fie na no kwa ontimi kwa pie fie dem nti de nto bo ase nya nko ana o ma school fees untimi ntua ye nya nko a de hia kase pa se obetimi de wadwuna to form na watimi ahwe kwa be fa so asa haw no e haw ba kwa e fa so yifro de hia enye adwadu a wutwa wo twa adwa unya solution bia nyonkwa na unya bi yare wo fa bi ewu wo siwa bi to de bi mfato na encourage you no wa ye de se fata na wo de asema bakwa no na afi no waboto na woboto no na be solve problem ni ma wo boto no why na be solve that problem ni ma ena adwada emfa dwen a enye papa adwena ehu adwena mintimi nye enhye de na se wo le sha ase me ka twa hye wo se enu ade wo be kosa dide bia obi bia be tete pom sa Kimisel, it is to encourage you that no matter the situation and condition, say tebia no, who say you come out successful. Say tebia who say ubetwa emu na watra na wakọ nkunimdie ni animonyam. Fashe otim. If you say queen da ho, say yen da no pay. Say queen de ono o gina ho me awrade afre no. Enti mu na mu de ne ho asem aba. Enti ene wa mama kwanya de na say me kwa adomonline.com. Na adomonline.com Queen Elizabeth wanyan baby okra pagya ne nsa me emba bai de well asie ne say Asante UK Foundation to hold memorial for Queen Elizabeth II. Na say Asante for wo UK so mo ebeyen kaidum de ama oba pani. Enti ano ehwo asem eno no afi wo saban sam foforo ma meet the Ghanaian who was Queen Elizabeth II assistant. And also, no. Kojo upon Chroma rights, touring Ghana with President Akufo-Addo. Once an answer, man, penny to 2 kwan ye the bro Adom TV so. Watch her once some year jebre na fe so a cooking kind. A 3-year-old dies after falling into septic tank at a Ashaiman. Said the Kasia near the bro mono areho emo ya papa. Scene or sad scenes from 1 week observation of Hackman Usuajiman's wife. Ora Hackman Usuajima Kaneswa for the Yanyan baby ekro ho ensensem so any thousands work with Dr. Mahmoud Baumia on National Fitness Day. Any Saturday and then yagro so any so kache ho asem and so and adomonline.com day abano. Now what some see last week in so any mood at UEW after lecturer 3 students were killed in accident. Omo ko excursion na o machine no ekunya nkwanhia areho pa emo ya nti adom kase ye de ni nyina abram nti na abepie mu e wa adomonline.com no ehho asem eno no government can't avoid judgment deaths. Dr. Teresa Blankson ono so ne dia wode aba eno no illegal mining punishing Aisha one alone will not solve the problem. Nti ho na e ka say Professor Kwesienin into komu ramwa ubehunu ne one more air patch. Why farmers now buying pure water to mix chemicals for spraying? Anyway, my need won sem bebreka. Enti eno so enwo asem eno no adomonline.com and stories na tell pa ya jebre. Na wa wotena se na buy online hanoma. Na fe wa akenkan bi na fe wate ase ara hosama na we news mu eno so adomonline.com has a 74-year-old man bent to then and also you say in a 5-bedroom and also ashe ama akokora they know a concierge yeah that's lady D your coin then also the man pay but could be a page 3 na makanya kanya in CSA Chronicle na obisa some what called scammers on the prowl na cha se kata na ebeba so no ebinum so omo fa nkrofo omo kwa omo kwa ye security for na ye je omo sika 3,000 Ghana cedis
na de mi bisa me ho ne say 3000 Ghana cedis no so also they kotna tamale ana wale ekwan wa from Accra to where ebetimi ahwe obosome miensa yes scammers no wo ho but wo a wo do ho koye no a ye je 3000 na ye de wakokata na wakakodi 3 months no say ye de 3000 Ghana cedis ahwe wonsa say free ha kotna hamle abosome miensa 83,000 Ghana cedis no me fa bi kran tools you know say Ministry of Sports for so dey aba say any pe bi ni mo ka say omo na ya authorize you omo say omo kokata Ministry of Sports for say enye youth and sports enye ne krobo adwumako baako travel and tour na no pe me nya advert ma pa be bo ho dawru a omo di omo ko nti omo mo nda wo katai ebebu yesa ebebu yesa ya ekotonton yen sase ne Oma yesu sunya dufu dipe na adwene nyansa nyame de amaye no ye ma fa so mra so mama ye ma nyame mrem de kire se bisa ho yes oye babu no wawie university aban fa ho kire wo upe bibia ye that's okay and ye de yan nipa bonefo no ye nya aposifo dan ma wo Ghana kra nipa bonefo be but the question is obisa ho no sintimi ye babu ye obisa ode me kokata na oje me 3000 Ghana cedis Mikodi bosome miensa. Bo no kra ye kwa akobo no ye mo no bosome miensa. Oye adwuma. Oh. Eti e ho asem do. The new Crusading guys Attorney General meets UK counterpart. The big one here if yaman kwa yon kwani also echechire mu. Elembele Mason excavators brouhaha full facts as DC proves his innocence. And what you bahanum say or saying visa scandal, sports ministry and something deal fingered in Birmingham visa fraud. And what's the new Crusading the Daily Graphic say Ghana's leadership in rule of law exemplary. UK Attorney General Anna Kasei NHIS must cover prostate cancer treatment. Urologist so Akasa Anna for the big story here. Make Ghana card acquisition process faster. Electoral Commission and then the National Identification Authority so Akasa Daily Guide so about Chinese woman steals shares of Big Stone mining firm and also wants them say Togbe Afede rejects Kennedy Japan's gift. And then the big one, Galamsey Queen holds sex videos of big men. And look at the sound of an encounter. What sex videos today? And on the head. Where the same cafe? Open crown for video be over. The point is that only Ghana mamrano, only any one amuntun aboebra. So cover sex video no be wo na mo share to China and omo masem and then it's different from family no be o untimi fa bibia na ye krokro de jon it is empanfo na no ma wie wo body ni ho a Ghana de no wie Ghana de ne mra ana e be ye adwuma opa hold the biggest sex video in the world nobody cares the problem is that wa na peja ho se sanity a ana akodi sa ansem no nyansem fun it Ghana mra na ye hihye ne de o mfa we me ye krokro de jon. You pay a price for everything that you do. Nti obi ono ebia sa na tie ne capture na. Onipa no be go through a certain level of inconvenience. But Ghana mra cannot be sacrificed because of this fake sex videos now okasi okuta. Unti fa hwe. Unti fa 609. That's the most important thing. Assembly is here na mo no cry video. Ukra video yi. Ya bre mo ne sa me kra video ni. Mani bi na mo nam sa kwati kwan na enye papa na. Mo ne member ko hia wi a. Na mo ye nyoma ensem fata no me ka tre Ghana for money bi so ma adopt this fake lifestyle ni suban fun tantan you know it's very anope me person makota o de okuta video fabra Ghana mrana nkasa no and I'm this one Attorney General ka say na wie o voter regional me to the president be kasa Ghana Bar Conference o ka say we are mami this week here there should be action on this woman ko so no ma so sa akeke no be hold here he said who cried the video? I just love your daring because only you be accordant video did. Nani ba ko no kwa no. Who say ko na na wo kwa uye katim kapim o ka jiro bi. Yes. Yema ore Japan ya kwa se na wo twe wie yen. Yeah, ne papa ye na to say empanifo e wo man mu no. Ekoja no beti se mampani abedi akire ne kane mampani kofo kane mampani mahama ne speaker no nyina ekota na chintin. And also university. Hey.
University. The boss who Cassia Bonham. We don't want to you. University. Hey! Okay, it's a somewhere Hossam say lecture in a school for Konya when shout to work as no. And no, and so and wasam a wahan. Says Penny is over more concentrated. Also the 4. The number 4. A baby. And na Bible no ampeduna kana Bible na so say onipa ye de e bokwan ma no onipa wa ye de no e bokwan ma and na onipa ye de so de no ko atitiru ene mpanyifo onipa wa ye de ndo ko atitiru ni mpanyifo ni tra na muna o de tra na muna o ka se sika nko na se ni patron na muna o so no pa unchi obi o muna kusu mo bia o mo akwankyere onye o muna kusu nye sika o entum nye sika nko a ye woni pa bi ni so sika o hanma party kromo ya jo mo to safari papa be wild of yeah yeah we say because be wild of wild dogs beware if you rap na myjogonline.com on so CTAC asking teachers to go on leave is a strike in disguise. National president of the Prescof enti eno so ho asem em say de adomonline.com de buy ne the oboka ha dodo no an so e wa ha foforo wo mu ne I started my musical journey from a shrine and now mono so de why you akọ ndi apo oze official no akọ ndi apo onya hwe se wo chirim bebi o de nyom to ofiri ongo so ntu nyom na yi hosa shrine hosa oh no se shrine nyom no eye o so na ya mesi ye tira koy oh o ka so to nyom fi abosunfie no obi a dwira ne se enye papa you know ba kom no na nyom a wo to no kura ne Kenya e wo no e chen nemo abeto so se abosom no e na obi a twe no yeah sa yo enti yenyina no so e madaroma na the one krata no ne online stories no yem fancy ye na edwoada fresh week said o man aka no sorry with vim how ya monyo de e be fa enye bete but sorry said ye tie bia awrade de e kan wo kan ate asefo hu die e besi uyi nti sorry na ye nyina ye nkambom ne enye adwuma abo no nsia pa ho bebre nti uda so dade a mahwa na aso ya je say adwuma wura no so ye no mu de ye sorry ntem enti ye ko ya gudie mu nsem Professor Ike Wala said e ba Sister Sandy be a guy ono so wo ho na afia fisem pensem mu so ebeba mafide no koso na ha 24/7 mother romanti ye som mo Facebook no ye da mo se ye kwaba